ekipa Raja, dobrodošli u još jedan video u kojem ćemo pričati prvi video u kojem ćemo pričati o Justin Bieberu. Ja. Znači, evo ga ljudi po drugi put na kanalu Facecam. Ok, znači ljudi, danas ne radim ništa special, ali želim da podijelim jedan video o tome. Ovaj video radim video sa najviše dislajkova na Balkanu. Bukvalno najviše dislajkova. Znači, prije videa samo da reknem sponzori Lipko. Wait up. Znači, Bože. Hajde da idemo. Hajde da krenemo. Znači, video na Balkanu koji ima najviše dislajkova jeste ovaj Justin Bieber Baby. Ovo, slušajte. Da neću dobiti copyright, molim te. To je Baby. Znači, taj video, bukvalno nećete vjerati, ali ima 6.732.871 dislike, a 5 miliona like. Znači, to je video s najviše dislajkova na cijelom Balkanu. U video, realno evo zajebaj. I u ovom videu, hajde reći, još je nešto ćemo raditi, a to je video koji ima najviše pregleda na Balkanu, a to je, znači, odemo brzo. Sečkaj, pomaknem tebe, izađemo odavde, odemo ovdje, kucamo Gangnam Style, ja. Ok, znači, evo ga. Psi Gangnam Style. I evo, pogledajte, bukvalno ovaj video ima 11 miliona dislajkova i 2 milijarde pregleda. Znači, ovo je gledalo pola Kine, ba. Materim, 2 milijarde. Ovo je gledalo Kina, Koreja, ovo svi gledaju. Ali ne mogu da vjerujem, ovo je neko što za djecu koji vole opa Gangnam Style. Ali ne mogu da vjerujem, 2 milijarde. Znači, 2 milijarde 638 milijuna 566 hiljada 433 prikaza. 11 milijuna 247 106 hiljada lajkova. Wow. Znači, ljudi, to je to za ovaj video. Ovom smo radili video klip koji ima najviše dislajka, a to je Justin Bieberovu Baby. I radili smo video koji ima najviše pregleda, a to je Gangnam Style. A sljedećeg viđanja, lijep pozdrav svima i habum!